tunita khun phale phat phai pi pa pathin king achun amsapen kipak thugena azo how to ten zigola platform hoitak hong pi ziakun malsawmpiak kipak thu ko honggen hi tunita ithupi dinga katel hi Khrista dinga hing hi Bible chang hi le Galatia mi te kinga solchak polin le khathot bungni chang solni hi pathin thu ngai thai tiu Khrista kengin khet denin ka umtan ahin la ka hing hi keima kha ka hitapun Khrista keima hing hi joy pathin chapa e happy a kathasanga kipepa ginna zik zone Lalpa'n athui simteu chanchi to ading e malsawmpiak taw hen paucha phitiu e happy tu ka paule ka pathinu le happy na zala nangman tunita khun phale phat le hongpe zigola olalpa Manipur area YouTube channel a nangma chanchin phagyan thina lai dinga kamaute la hungpui pik zikin leking kipak na thu honggen hi lalpa tunita kathugyan na te le nangman keima to angai thate adinga malsawmna ahung hi theya tathagau thing thuin ei umpi jing dingin kalalpa jesu Khrista min ka hongdon hi amen zele khathot athot masanga khan solchak pol kha Galatia gama thumve avafangta ache masat pena kha Barnabas to missionary in alachewa gentle te khen khat kha ging tu in alalut u ani veile athum veina avache khan Galatia gam zo se kha avato suka ko chum le mun chum chuma hung umta je munachun polin le chanchin pha agena pol je ka gentle te tam tak pathin ahunging pantaw a hi solchak polin je le khathot athot zik choi hi le juda ging tu khen khatin polin Galatia mi te kinga chanchin pha again kha akikalin thu alagenu je chu bang ahem itile juda ging tu te khen khat khan gentle ging tu te hin juda dan mosi dan tora hi azui ding e ati zina chun azeku atan ding a hi ti aha pan ma jingu je tora a azuyu azeku atanu a hi le hukdama umding a hiu hukdamna diktak nei ding a hiu ati Paul hile solcha diktak a hi poi atiwa gentle te adinga bailam hola mousidan tu tora itiu kha tamtak apai thai tin Paul khale alademu a hi ji juda ging tu ten gentle ging tu te kinga tora zuiding atiu kha azeku atandingu ati kha zikha abolo a hi le jesu Khrista nung zui diktak hi theipu naw ati ji ka chunle gentle te ging tu le ahung tom deu tawa polin le je le khathot hin atam zo hi alung nop lo na aji ka hi gentle te kha azek atan lo le hukdamin umpo naw alatiu kha Paul khan gentle te king kha jesu hi iging cha ku ama nung izui a hi le hukdam na tak chu kinein ati ji again zik chu Paul hi gentle te kinga Peter a hi lo le Jerusalem ko chom te khan asol a hi pu Paul kha gentle te kinga jesu Khrista le thagau thing tho khan asol zo a hi ti kha Paulin a het zika ama khale ha panin apang de jing a hi je chang hi et a hi le Khrista kengin het denin ka umtan a hin la ka hing a hi je ta ka hin Paul hi jesu gola het den na a hi pu het den hi Paulin a literal lam hilowa metaphor lama kha amat a hi zo
zichu banggen na hem itile ataksa kha crossa ki hian den hilowin agi lo na zo se sola hi lai jesu Khrista amu masang damaska hu masang he masanga agi lo na te zo si kha zo si kha crossa het denin aum hi ati crossu mi khen khata dinga thina ahin la ji chang ahin iet ahi le crossu pola dinga hinna ahi agi lo na te anun luite het den ahi tan hinna thak anei tan ngai damin aum tai ka hing ahi atina hi dana hinna thak igenu kha ahi thagaw lama hinna thagaw lama pat zalena amute jesu Khrista agin jika thagaw lama hinna thak anei ti again na hi keima kha ka hitapun Khrista keima hing ahi zoi keima ka hitapui ati kha sol ka hitapun jesu Khrista again sepa kha ka hitapun ging tu te soi sapa kha ka hitapui ati na hi Khrista keima hing ahi zoi ti hi jesun kathagaw hinhu asim tupa ama hinna thakkaneya Khrista keima hing ahi zoi ti na hi ni danglai kha ma kha sola hi lai kha migen jesu Khrista kha gen se zo si kha ka hitapui ahin la Khrista keima hing ahi zoi ti gen na hi Pathian chapa e happy a kathasanga kipepa ginna zik zone pol kha sol chang dik lo tin again kha je takahin aman galatia mi te kinga jesu Khrista hi Pathian chapa ahi ti a het saknum kita zentel ging tu te kingin pol khan jesun ei happy a ataksa athagaute keya dinga apedoka keya dinga athin jesu Khrista chu kaginga kaginjika dam kahi ati Khrista adinga hing kahi ati jesu Khrista eya dinga thi kha iginga anung izui ahile hu king hiu ti gentle ging tu te king kha again na hi tun e ging tu te hi Khrista adinga ihing nawem solja polgula Khrista adinga ipang det nawem e ging tu te hi iwang gel hi le iwang phama ma jingu azik chu bang hinai wang patu hem ti le Pathian thu hi in yau lai pat i hewa Sunday school apat hem ahi lo le bikin apat hem in sung ki khopna apat hem Pathian thu hi hewa Bible isima a meaning he lo le tu hi a head by lamna dinga commentary le umta dictionary Bible dictionary le umta azo internet le hol thenga la isim pe ilo a hi le audio book ngai thedinga uma ingai pe lo a hi le film TV series TV la tam tak a umta azo tu bang hi YouTube a Pathian thu igenu hile zihile apang thowa zina hin pau chum le e pau le tam tak Pathian thu imu theina dingu tamta athu he theina di tam tak umta hilele athu I he du hi apha khoppu I hindanun iet sangayu hi tu hin sa khodang te to yung khomu zina chun among le I hindanu hi ayat zingo hi ti hi hethak kit hitino pol khale iwak et ahi le jesu Khrista adam lai khan ala hepu jesu Khrista athi athau kita jesu apatso ahet panahi jesu Khrista adam laya mulopa khan agin nazika
gam mun chuma chanchin pha again hi Jesu Khrista dinga apan dan chu Peter Jesu Khrista gol phapen pa khale agai ahi tu bungni na akipat na lamakha iet ahi le takhan imu theyo agai zik chu bangji ka hem ti le juda ging tu te king kha Peterin chanchin pha lagena gentle ging tu te kha juda ging tu te gola umdinga agena ahin la polin juda le gentle te hi ginna je ka jesun ahuk do ahi alatin jego lakha pol khale alapang de ahi Jesu Khrista gul phapen Peter khale gaingam ahi eyule pol gola ipandet ngayu ahi tu mission lam gam thip gama wachi hitinu wachi vek hitiu katina le hidipu lampi pamale microphone choya Pathian thugen hitiu katina le hidipu zo chu thil phama ma ahi ibol theilawang chu bol hitiu ji ho thil phatak ahi na chung chuna eyun ihin khoma dana pat chanchin pha hi igen thei ti hi kagen uta dana igen golkha sa kho chum te to im khomu tu bang hi Hindu te Muslim te to im khomu jena hin eyukha Muslim te chungchang hem Hindu te chungchang hem min hungdong le amao khan hungdong le I het naw hi tom dei cho tu hian khat khan Muslim te ti le Muhammad hem hilo Allah hem ki tin Quran hem ki tin hilale gil taka ki hello wei cho Hindu te gol khale Ramayan Mahabharata Bhagavad Gita ti hole ki gen mai thei hilale agil taka ki hello dei so agil taka le chu het helle angai pu azik chu isa khu a hi logic a hi hen ka gen nok pen chu ji gol ma khan amaun le ayu Christian te hung patep naw so hung het naw so Christian te hi bangula le hewem ging te hi bangula le hewem iti amaun le Jesus Christ mai thayo Christmas mai thayo ji khela kha amau khan yen dang le hello mai thayo ei so ji kha amau khan ei Christian te ging te hi ei patep naw hi I lifestyle lu pat a hi lol I hinda nu pat hi ahung patapui ti hi kagen numa tu hin amau khan ei kha I hinda na pat Christian I hina kha ahung patep kha I hin kho hi ki an thakket hitinu I hin kho tu hi I hinda nu hi lalpa Jesu Khrista nungzui tak I hi naw kha ki langem imelu pat Jesu Khrista nungzui I hi na teo aki langem ti hi ki gel thakket hitinu tu bang hi lampi vela amu ho everyday life ni changai hindan teo hi amau geldan kha zo hi Christian umda nei ti pathini bekin akayu nal tak taka kisimu weekdays vel weekend vel hi pha ki khoplo phat khole nok tak cha zu adonu hen khat so akinau hen khat te chu akigen se tu zo hen khat te chu sum corruption lam pang hi hen lang thil dang nang pat hi hen lang zo khale amau khan mu vek a hi ji amu naw kha amau khan Christian te umdan Christian te lifestyle dan kha alung thimu kha akoi de tu ahi ji ka chun amau masang kha phakhel hitiu katina le hidipu Christian lem tak le tam tak yumu zuho to gol kha hilowa Pathian hing taka Jesu Khrista nungzui I hi naw ging tu I hi naw tak pen kha amau king kha I hin khuwa kha iet sakuhi amau le jihi Christian tak hi ti a het hina dingu eimale I hin khu hi ikiat thak ngai kita I thugen teu hi hen lang hian kha social media activities chum I bol na teu hi hen lang azo function vela I chinaw hi hen lang I chanu
ipa ikam pau matu hi hen lang zo si kha mau khan mulio jite khu Christian te umdan hi mo ti le hung gen mai thayo ji hung gen hi le amau khan Christianity Christian hi naw ging tu hi na teu kha azo Jesu Khrista nungzui hi naw kha musit ding hi wa ji ka chun i hin khu I hin dan ji ka Jesu Khrista ahung gen sit ding chu amau kamapat ki ngai le alung na di chu mama hi kita ji ka chun min Jesu Khrista hem Bible hem again situlla akilung na ma jinga thading zeb ding ti pole kam pau ki mangseka ele kilung na sek thoi cho a hin la I Christian hin kho iwak et a hi le amau thugen khale chu justify bol thoi cho lang khat lama mizo si chu ki banglo mai the Hilezi ho kha again theiji ko chu le le I hin khu hi ikiet thak hi poi mo hi Jesu Khrista nungzui tak hi na teu kha mizo si te kinga khovela ita lango anga ye hi Jesu chu igingui a hin la Jesu Khrista adinga ihing nawem je hi athak takin ki gel thak ke thetiu Lalpa'n athu malsawmpiak